Jadi gua ngenten balik. Wah, waduh sawangane masjid iki. Kan rasane apa senengnya duduk tahun karo lebah beda. Kaca laut. Jalan. Jalan laut. Ruang balik. Waduh sawangane masjid iki. Iki padahal dhewe akeh tugas lho. Asline. Tapi los ae. Gak usah dipikir. Iya. Gak usah dipikir. Wis komputer bisa tuh. Oke. Wis ono wae lho bapak lali. Stop. Kayak model ya. Iya. Suara kan. Cepet deh mau udah fokus suruh. Ini gak kesuwen lagi. Motor fokus kan. Ono Ram. Halo Mas. Ini ya, Sun. Halo kok Mas. Diisi yo, kabeh ta jancuk kabeh. Suara bro. Berapa Ram? 6 berapa Ram? Apa sih? Bang ilang kok kabeh, Cuk. Terus kan. Kasih dia pakai mau. Si ai. Awang sasi tuh. Keren. Enggak. Iki adil yo. Lap. Indonesia men. Mau gak enak. Adil yo Surabaya, Bro. Sepuluh kukang. Ono sapi laut sing mau melayu-melayu kuncine ketinggalan. Kok dulu terus. The thrill is gone away for good. India. I said the thrill is gone. Allahu Akbar. The thrill is gone away for good. I know I'm gonna be over it all one day, baby. Gor nih. Like I know. Man should. Budaya tadi. I'm free now, baby. Ada sini dong. Berani jam itu rekam. I'm free from your spell. Mesin. Oh, I'm free now, baby. Ayo. Kebun teh, Bro. I'm free. Di sana tentu narik. Ono wong metik-metik. Mbu metik opo gak ero aku. Ketok ora. Lho. Mbu mau penampakan, Pak. Ya mansir rek. Ya mansir. Iki jenenge kebun. Apa iki? Iki jenenge daun teh, mungkin. Kan rasane. Ya malam. Iya. Hah? Ya malam. Wis sini ki apa? Untuk medal iku kan. Ya malam. Wis gak apa ngene. Ini lho. Kamu ya malam mikrolet mulam. Sekali-sekali aku ngasih kamera ya. Hmm. Ayo, rapi bro. Kontrol.
Iki godhong teh. Iki godhong teh kudu godhong kopi. Ayo teh sing ndi? Iki. Ayo, Bro, saya tidak kamera, Bro. iya. Percaya. Semangat. Ganteng ta iku? Ayo kok. Gambar rekam iku mau. Telat, men. Dhewe iki saiki ku nok kene. Iki Wonosari Estate sejarah kebun teh iki rek. Tenan iki. Wih, 1910 bro. 100 tahun, Lawas bro. iki. Sampai 2010. 100 tahun. Dadi saiki Lawas. 104 tahun. Ngelawas Iki masih 10. Yo. 104 tahun. 104 Sik, menang. Iki opo? Bah, sudah berapa lama di sini, Bah? berapa kali saya ucap ada. Bah, sini omong nggih. Oke. No, direktur utama Bapak Irwan Basri. Arek MM, bro. Isi global di bocor. Arek MM. Kontro MM. Nah. Ternyata ada cahaya matahari. Mas. Hai, Mas, tampan. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas. Asik. Turu kafe. Asik. Oh, ini sih begitu. Kanca sing apik kudu kanca sing apik. Ya malam. Manilam. Don. Ayo, siji. Don. Halo. Mau izin. Bro, begitu semua. Mau izin. Don. Aku berarti beran of the Artinya iki kebun teh dipakai di Wonosari tahun 1910. Hutan men. Jangan kebenaran, Mas. Sama itu ada hitam dan putih. Iya dan Sulam. sulam itu hitam. Ingat, sulam dan geo. Ya, nah dua manusia ya. Satunya beruk. Cok. King Kong sawah. Sudah prakoso. Lumayan stabil. Hilang. Asulam. Orang tampan. Oh, lho, Cok, jago tok, Cok, matamu. Lho, Cok. Awas, bro. Disetting, Cok. Layu. Kacau. Halangan. Ayo cepat. Malah difoto. Sampai mana?
Oh, gak butuh kayak gini. Si, loro, telu. Iki ya rek. Saiki ku iku panggone petani Ngumpul. ngumpul. Nyangkruk. Mari Rokok. mari njupuk ipek. Ayo lagi istirahat. Tontok entah, tontok. Tuh rokok ya. Wonge ngerokok. Iki lho. Mrene. Iku langsung. Nah, iku bojone rek. Seneng ta kan? Iku sinetron biasanya mulai budal itu jalan nek besok ketok aneh. Sok tahu. Bagaimana cara kita melewati tiang ini? Ini apa ya? Ngaleng. Gerak tapi. Garai bro. Ini pokoknya sejuk. Gak kaya nang Surabaya. Coba rek. Harus melangkah. Kameramen temen aku ngene iki, Dim. Ngapain? Apik lah hasilnya. Yo iki sawah. Sulam. Jadi Raden. Situ nang ndi? Ciri kamera iko sih. Iko lho di kamera. Kamera nih di kamera lalu dah saya orang gendeng dan kayak gue surprise asal kalian. Canda. Coba kamera berdiri. Isi puter bro, isi puter dari free. Gaden ganti fokusnya aja. Gak iso mandek. Iki gak iso mandek. Iki gak iso mandek. Temenan, aku gak iso mudun iki.